Hello there guys, Lux Trigo here, and it has been a while I've vlogged. So today, palit ko gang baka ato sa supermarket kay magkuan mi kanang magsinabong baka mi. Kay na may pizza ato nga ning kalit og tubo. Amo tong gitanom pag summer. Then now it's autumn nga nang gi-orange ang mga dahon. Mo pay pagtubo, so murag muna ni trend ani niya ron kanang seedlings anang pitsaya guys gikuhan mo nang gidagikan sa Pilipinas pa mga 2017. So we were just trying to plant them and see what happens. Nakaharvest mi kausa, and probably this is the second time to utilize the pechay mo palit kog baka sa supermarket mo na tuyo no karon, and it's gonna be Henry's last day here. I don't think I'll be able to vlog us packing his things to the car and magdadali sa mi unya mo nang di ko vlog maayo sa nigkaon na mo yan na. So yeah, but I will vlog when we're like traveling from here to his place in Kiel. So that's the name of the place of the university. Tara mga pizza ito mga tomato ni ina and ay strawberry. Mga tomato guys. Kasi may tabuan winter naman. Nalumping ang sakin ano. Ang dikit na Itong lalumping guys, rug sa kung ano to ni tabo sa gabi ni tabo nagming kung na nakaigo kung kanang rag barrier bitaw magawa na nabantay wag gali ko kadungog ya adto na nabantay ko paggawas na ho pag uli na ho uy naunsam ni mutingog ni kabli na do na, but it's not that worse than when it just happened. Piti gud nga maglisod kung abre ning putahan karon okay na way murag na bend ag metal. So yeah, okay guys, abot ta sa supermarket. Gamong kaso diri COVID-19 guys, yung taas ug balik guys. Tawo karon na balak ka. Pero na pa ubang tao karon nga nawala ang trabaho mo yun nangapungot wala na nang giprotesta. Wala sila ribs, so akong gipalit oxtail. Si Papa may magluto man, so siya na bahala. So yeah, muuli ako guys and sort out everything, ipang pack ng mga gamit sa akin, butang sa sakyanan, ready na i-add to mga 3 hours yung biyahe pa nung ato skill down south na kaysa down south. So I haven't been there, well we haven't been there before, but it's gonna change soon. So yeah, so see you in the road guys. Kumusta na mo dira? Aning video ha mga to mi sa Kiel kay wag nami pasahero diri nga padong mukuan sa muadto sa university dia. Excited kayo. He'll be gone for quite some time guys, just to tell you. Kauban na mo nag-drive ko ron mama diri. Say hi ma. Hi. Nas papa po sa tubangan. So yeah, mga among tabangon we're about to get to autumn now guys, so the lighting's dark as we're in the forest area right now as you can see. Ako yan sa 590. It'll probably take mga 2 hours siguro nga biyahe siya. Yeah, 2 hours and a half to 3 hours. So yeah, biyahe sa mi. So see you then. Nagabot na mo ato sa Stoke-on-Trent. So yeah, see you then. Okay guys, it's been an hour and a half or so now. 2 hours, I don't know. Something like that. Layo kami sa mo ang tuyo. 40
getting yeah, the visibility is still the same guys. Hey mga truck or lorry mo ni tawag na mo dire ha. Sa truck na mo ni lorry mo itawag. Ano. Okay guys, niabot namin sa lugar ni Saak. Among i-check og na sa sakto ba mi ngabay. So, and we're trying to find a spot where we could park to make our lives easier. Okay, di karga ning mga kwan gamit dire. So yeah, we're gonna check it out. Let's go. Kung ano ang gamit ni Henry. Hinihinig da. Okay, liyan pa. Okay. I'm going to miss you, Langga. Be good in your university. Study hard. Study hard. May kwarto, Henry. Okay naman na. Bigger than mine. Bigger than mine too. Na si Saak. Magpaibog ra ko kung sa'y kanoon na mo sa bahay. Ang chef ko, di ka huwag ka lang ab chef. Nami mo sudan sa bahay akong paibogon. Ha? Kanang ilang na, kung patuhin na na, kanang nipuranan na mo. Ay, kanang na commemoration picture lang ni. Si Saak ra daw yung mag-arrange yung mga gamit. Ano yung gamit oh. Pero na trapuhan na nila mo. Di pa uga na lang. Alas 11:36 oras. It took us 2 hours and a half or something. I told you, Google never lies. Oh. So guys, nabalhin na butang ni Mano. Ito na sa yung porto. Siya na di bahala. Manay view sa atubangan nila guys. Oh. Eh simbahan. Guys na, yan yung nila pag-transfer sa masakinan guys. Oh, mga Tesla man nila oh. Mga Tesla. Tesla tanan. Hasta rin natubangan oh. Mga Tesla guys. Oh, yan na nila pag-transfer diri. Bago yun sa nila pagtungtong mga sakyanan dito sa likod. Doon na may muli guys. So nasa ka to, kapabili na sa iyang bagong balay. So yeah, we're on our way home. Gimingaw na sa mama. Woo! Mana guys, nakauli lagi mi. Nawa ra pa mi gamay pagpadong na mo diri. Pero nakatuod ra. Nilapas mo mi sa kanang likuon no, pero yeah. Henry's there. Probably go back there again just to pick him up or something. All his stuff there. He's finished. Apparently, he's finished unpacking everything. Na-arrange na niya tanan. So he's just laying down, resting, and he's probably gonna start on Saturday. Yung induction. It's actually a nice place. Quiet siya kayo nga town. It's supposedly a town, but it seems like a village to me because hilumon siya ba. So yeah, hopefully he's doing well there. I think you'll be watching it as well, Henry. I'm sure of it, this video. So yeah, there we go guys. That's it for the video really. Salamat lang sa pagtanaw. Palihog lang og like. And if you're new here, palihog lang og subscribe sa channel. And to those who have recently subscribed to my channel, I would really like to thank you guys for showing support to my channel so far. I really appreciate it. And yeah, so
Again guys, see you guys in the next one. See ya. Bye.